There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, 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 you'll be okay. A beautiful day waiting for you. Just open your eyes, you'll see it's true. Good times, sunshine, gonna be here in no time now. Bad times, gray skies, push them all away, turn them upside down. You're gonna break new ground, turn everything around. You're gonna live your life. There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, 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 you'll be okay. Beautiful day waiting for you. Just open your eyes, you'll see it's true. A beautiful day. Halo teman-teman, kita lagi jalan ke hutan. Capek tadi, habis mendaki gunung atas. Sekarang turun. Dan ya, kita bisa lihat ini ya. Dua pemandangan berbeda. Ini ada danau. Tiba-tiba ada tempat main bola basket ya, nggak salah. Di sana ada jalan raya, ada pantai. Wow, cantik sekali. Holding hands, love's pantomime, shooting glances, time to time. Champagne bubbles, Cupid's brew, to usher in the rising moon. Oh, my heart whistles a happy tune. I'm in just that kind of a mood. Keren kan? Wah gila, itu manusia di atas. Mereka berani banget sih. Iya dong, sekali lagi. Nah ini. Wow, berani banget. Wah, kalau aku jantungku udah copot kali ya. Wow. Holding hands, love's pantomime, shooting glances. Wah, dia santai lagi, dia selfie, kampret. Champagne bubbles, Cupid's brew, to usher in Pengen coba sih. Tapi mahal bayarnya, di sini bayar sekitar 4 ribuan. Kalau uang Indonesia mungkin hampir
jutaan ya. Wah, enggak deh, 7 juta itu saya bisa kirim ke Indonesia buat makan satu kampung. Bisa lihat dia kan, dia lagi selfie. Dia terjun dari atas sana. Wow, itu tinggi sekali dan jantungnya masih utuh ya. Nih, ini dia. Champagne bubbles, Cupid's brew to usher in the rising moon. Oh, my heart whistles a happy tune. I'm in just that kind of a mood. Embracing by the fireside, I look into those big blue eyes, and that big question comes to mind. Wedding bells will say I do forever now, it's just we two. I'll have my cake and eat it too. I'm in just that kind of a mood. I'm in just that kind of mood. I'm in just that kind of a mood. Apa itu, Pak? Sampel apa? Untuk? Kan kalau orang turis itu kan buat berat. Nanti kalau di tempat mana kalau sudah penuh bisa tukerin penuh. Oh gitu ya? Oh. Kayak teman dari sos, nanti dia ada tempat lainnya itu ada gambar-gambarnya. Oh gitu. Di sampel gitu nanti ada stempelnya di sana. Terus kita tukar jadi apa dong? Oh. Bapak kok bisa tahu sih? Dulu Pernah aja. kalau kesini Ah. stempelin. Oh gitu. Biasanya juga kan stempelin. Oh. Hah? Bener Pak. Mereka main kasino aja sampai 100.000 satu malam. Kadang-kadang bawa di kantongnya itu cuma itu resinnya yang sewa meja berapa ribu itu. Dia jadi bankernya bisa sampai 200-300 ribu. Apa enggak jantungku yang meronta-ronta, ya ampun. Hanya untuk kasino sampai 100 ribu di Indonesia udah 2 juta Pak. Hanya satu malam. Oh God. Uang. Yang mana? Jadi uangnya dibuang kan? Iya, hanya untuk dibuang. Sana kasih. Nanti di MGM aja kita lihat kasino Pak. Ini kita mutarin aja deh. Oh, harus masuk ya. Oh bentar Pak, saya buat video.
Loteng ya Pak? Loteng. Masa sih? Iya tak Bu? Hai. Orang Mandarinya malah bilang nggak tahu. Coba. Oh kamar mandinya. Aduh, ada yang nggak mau Pak. Pak, bagus tah ruang tamu ini Pak. Ini kamar tidur. Living room and master bedroom. Wow. Kecil tapi bagus ya mereka itunya desain. Ada itu tempat pengakuan dosa gitu ya Pak. Aku cuma pernah duduk di situ pas pengakuan dosa, selebihnya nggak pernah. Pianonya. Yuk. I will cry, never will I cry. No, I won't shed a tear. Just allow as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, right, by me, baby. Oh, yeah. Step by me, step by me. Whenever you're in trouble, you can stand by me. I'll sing it, oh, stand.